ko le bege u whamarumalo atu ngā hi Tongatapu whaki atu I he karo ea ka ea tā ke mua ke whamawhora atu ai programa makehe ko ia o e pongpongin ko e whatongia me he Siasi Ingilani ko ia sa Paula o Lotu Nuku'alofa pea ko ia e whiawhia makehe I he kāinga Lotu ko uhia ko hono taritari ka ko e fuafua Lotu Fakafeta'i e ni rukau mai kiai ai areki pi sope ko ia o Siasi areki pi sope tai Siasi o provincia ko whaifekau sione ulu la kepa ko e Ouau Lotu ko ia ahoni e whahapa I kiai mo e programa makehe ko hono Hilifaki Nima o e ngahi whatongia tokoni ko e ngahi whatongia makehe I he Siasi pia kia e whiawhia e walwhipo e Nima e whaema ko e mako e whainga maarie ke tau kau mai ki he programa ko ia o e hauani ma tau kau foki ki hono taritari o e areki pisope I he Friday ia e weekeni I he mea tua e takilotu koe ni ki he akoanga sa antelu I hono taritari ia he akoanga whataha pia mo e programa Lotu ne whae malanga e areki pisope mo ne whawhiroa ki e kau wholau le nau Moimoi mai I he areki pisope ka ku te whawhiwhia pera ki tau tolu I he wakai atu ko e Tonga e ni o kune ka kekina ai ngā ue ko ia ai Siasi Ingilani I he Siasi o provincia ni ai pe kau whaifekau ki mua I he whatongia tatau pe ka koe ni mei tongani ko tau tala noa ko e ni I mei tongani ne unau hoko ko e Tongatapu I he whamaka ko ia o Siasi Ingilani pia ko whamui taha e ni whaifekau sione ulu ila kepa hake ko ia ko e whakatala noa ko e programa ko ia o e ahoni ko e Ouau Lotu Fakafeta'i mohono Hilifaki Nima o e ngahi whatongia ma ngahi lakanga kehe I he Siasi pea koutui ko e tawhaki ko ia e toku peia ki hono taimi ukeke aha ngahi hingoa ia mauheni he tau programa ke tau lawe ia tu ngari ko e konga peia o e misterio o e Ouau Lotu ko ia tongi te tau toki wakai pe ki ai I hono ui ki nau tolu I hono whahoko o e ngā ue koe ni I he pongpongini ko kia pe ki hulu heni he tau programa whilawe I moe ngahi resoni ko ia ngā aki I he ahoni aia ko e ngahi resoni e to'o me he tohe no mipa wahe taha we siwa wha ke tolu noa ko e sa me te au maa wha we siwa wha ke tolu ngofuru maa wha ngā ue wahe ua we siwa ki he ua taha o sione wahe ua noa we stahiwa ki he ua tolu ko e vesi hulu ko ia e ngā ue aho me he sione wahe fitu vesto hulu walu ko ia o kutui kia te au o hange ko ia ko whakaha I he tohi e tawhe me hono loto a ngahi vai mo'ui ko e lotu e aho e tamai ko ke whawhonu ho kakai a ke lau marie aia nei Fakanofo I ho alo o ne whatahatahi e ki mautolo I ho Siasi whaama ki mautolo kia te ki mautolo hangai whainga marie ke mau ngā whatahai moho lau marie I Lotu tawataina pia ke tupula ki hopure anga mo pure ki koloria o hua wha ma oni ko e
kawenga lotu ya ahoni mo no vesi hulu koe kainga lotu fokoni we be hono Fakafeta'u o kune toanga I ai parokia koni pe koe kainga lotu koni koe Fakafeta'u ia me toanga I koe ai kainga lotu koe ni ai whare sangato Paula ko Fakafeta'u mote ki ai tauwha pia mo Fakafeta'u koring tauri pehe ki a Everin Mila ai ko kinau tolu ia unau tataki ngā oe ko ia mei he parokia koe ni sangato Paula o Siasi wa Ingilani I Lotu Nuku'alofa ke holo I Tonga mai pea kainga lotu ki he whare lotu I he pongpongi ni pe wepe me kau aahi o wakai atu ue ngahi fofonga ia he ni mei he ngahi fonga waka ke he pe kau whawhiawhia koe tau kau whataha ko hia koe nau mahuinga ia koe takie ni o Siasi I he Pasifiki ta Siasi provincia ai Alekitikoni sope Fakafeta'u sione ruila kepa pe ku honga ia I moe kainga koni me ngai fonga waka ke na ulava mai ke kau ke fuafua programa lotu o ku heni ai Alekitikoni sope te ku heni ke taha kau kainga lotu ki makatohi ko tu be ngahi tala noa tana ki mai ke tau fama fola he pongpongi malomaka Malo bito ko neti koe pongpongin di foki whanakata katoa mai ngai parokia koe ne Siasi wa Ingilani ai ku kau ke ai parokia koe pahu ko Saint Matai asia pe foki ki matai kapa malarewa ko Saint Barnabas pe foki ke parokia koe fasmoa fi ko All Saints whanakata katoa mai ki nau tolu katoa ki heni Siasi wa Ingilani ki he whalotu sa Paula ai ki hen pe mo kanga lotu parokia sa Paula mau whanakata katoa I heni ko whakahoko ia o taitari ka ngata pe taitari ka o bishop Siasi ka ko tata te fito ke fufua ahi mai fokeni o archbishop o Polinisia ko tok fufua ahi mai na archbishop Reverend Sione Rula Kepa ki Tonga ni Hilion Fakanofo he mai na ko osi ai ku puli whakato ke tau sisko Polinisia ko kawa fisi ha mo pe mo Tonga ni ka ko fufua ahi en pa ha wai pe ia whataha pe mo ka bishop mo kau poate o mission board yo Siasi wa Ingilani ke na ahi mai be ki he Siasi whakataha mo na ahi mai ke apia ko anga mo na wakai ke ngai tokoni na o mai mi nusila mo tapa ko to pe I mamani ko tokoni mai ngai u whakatama ki whaena dura ka wai ai mo ai pa ko ni mo ngafi ko no hunga tonga hunga hapai palo tonga hen kakato hen fono e whalotu he ahoni sa Paula pau hen kakato ko to pe kai ngaloche Ingilani pa ahon foka amau inga ko fai whakahoko o Hilifaki Nima ai ki he Siasi Katolika ko tari eki ka ki he Siasi wa Ingilani ko Hilifaki Nima ai ko tau taua pe whanau o ku ata rewa ke nau kau Hilifaki Nima pe te nau kau rewa ki he Ouau sakala mai niti ko ni o Siasi ai whanau ngai whanau o ai Siasi Ingilani ka ko me lava ne tau e wha e kai ke lava whakahoko tau te fito ke foi lockdown ko ne tau tolu ko mahiri watu ka ke te lava whai whakahoko o ha Hilifaki Nima ko inga pe pau ke whakahoko Hilifaki Nima ia e he piso pe taimini ulo tonga takai hake he tua whare ki tap ke konga ki mui e whalotu e kau Fakafeta'u ke kamata mea o Ouau koni o e pompongini ko mo mea mai te ke tā ai lotu hono angaua koni I hao ni te tuku hera e kamalo kaneti wala bito maka ko whatongia maftuki ko kau mai kia I kainga lotu I he pongpongini hake ko ia ne whahoko atu e maka ko hono Hilifaki Nima ko ia o e tau whanau o iloa ko ia ko e tari eiki I he Siasi Katolika ka ko hono tāpaki I mo Hilifaki Nima I he Siasi wa Ingilani ko e hotui ko e tā whansi e whawhangu ka e kamata e tau programa
i he pongpongi ni. Me he nia mo lo fit po ni mai whae ma. Tau te kau whataha pe i he Facebook a mo e tau re tio. Amen. It is indeed a great privilege. Welcome all of you as we come together into the presence of God. To offer God our act of praise and worship, give thanks to God for the gift of the Holy Spirit as we join Christians around the world celebrating the feast of the Pentecost. May the Spirit of God's gift mightily come upon us and upon our candidates who we are to celebrate their commitment to God in the sacrament of confirmation. May we offer ourselves that God will use us as vessels of the Holy Spirit in our act of worship. Our liturgist for this morning, Reverend Motekiai Taufa. Ke tau hiwa, i hono whenua fulu maua o himi. E lau maari e le lei, hifo ki ho mauloto, pēa whakamāmai. Tuku ke ulo mau pēa e māma o i mo'ui, i o mau lau maari e.
koe aho o e Pentekosi. Huluhulu ia pe me he gospel ya sione vai fitu pe kono valo e ve si pe no farea. Koe au ku tui ki te au, o ange koe au ku whakaha i he tohi. E tawhe me hono loto, e ngahi vai o e moui. Ke te mo tolu, ai tāpu aki mai merino ai otua. Ke te mo tolu ai eiki. Me aho eni nei ngahi e eiki.
tātaki o mea e whikila. Whanongi ako nā ki a kalaisi. Ke ofa ke eiki ko o tua aki holo tō kotoa. Pea mo lau maari e kotoa. Pea mo ata mai kotoa. Pea mo iwi kotoa ko ulaki whekau ia. Pea ko hono ua. I ke ofa ki ho kaunga api o hange pē kokoi. Whanongi e wholofola eiki ko tau o tua ke te ngau tōru kotoa pē ta whoki mo on ke te ia si sukalaisi. Na ofa pe o tua ki mamani, ani fua ki hano alo tof pe tahana e whatu pū. Ko hi koe katoa pe e tui ki te ia ke oua na auha, kai mao ai mo ui tai ngata. Ka pau te tau vete e tau ngahi anga hala ku ne anga tonu mo oni. E teni whamori mole e tau ngahi anga hala, mo whama ak tau tolu, e he tai maa oni katoa pe. Na e wholofola a si su o pe he. O bea e whiawhia i ao e kau angelo ai o tua e whato mala ai anga hala e Tongatapu. Hao kia te au mō tolu kotoa bea o kou whenga mo mawhasia a te whawhia maari e ak mō tolu. Ko tana ofa e o tua e whamore maari e ngai anga hala ki nau tolu kotoa bea o whato mala mo ni. Ki nau ta whokia te ia i tui mo oni. Ka nau ma ai whamore more ko ia. Ki tau whalongorongo si o whakaukau ke tau ngahi anga hala. Ke tau lotu o vete a e tau anga hala. Da mai maf, wala ofu. Through the cross of Christ, God have mercy on you, pardon you and set you free. Know that you are forgiven and be at peace. God strengthen you in all goodness and keep you in life eternal. Amen. Amen. Ke tatake o tau loto, he merino a kalaisi. Koe aho, oi Pentekosi. Vesi hulu hulu. Koe au tutui ki te au, o hange koe a kua whakaha i he tohi. E tawhe me hono loto, e ngahi vai oi mo'u. Ke tau loto. E tamai. O ke whawhonu ho kakai aki ai lau maari e aiha. Me fuafua nofo i ho alo. O ne whakataha i ai ki mautolu i o Siasi. Whaawa ka teki mautolu a ngai whainga maari e. Ke mau ngā au e whakatahai mo lau maari e. E loto tau ata aina. Pia ke tupulaki ho pure anga mo pure. Ke gloria ho huafa ma oni. Amen. Amen. O kataki whamore more. Ka tau whanongo ki ngai wholofola. The first reading for the day is taken from the book of Acts, chapter 2, verses 1 to 21. And it reads, When the day of the Pentecost came, they were all together in one place. Suddenly a sound like a blowing of a violent wind came from heaven and filled the house where they were all sitting. They saw what seemed to be tongues of fire that separated and came to rest on each of them. All of them were filled
with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. Now there were staying in Jerusalem God-fearing Jews from every nation under the heaven. When they heard the sound, a crowd came together in bewilderment, because each heard their own languages being spoken, uttered amazed, and asked, "Aren't all these who are here speaking Galileans? Then how is it that each of us hears them in our native language?" Egypt and parts of Libya, visitors from Rome, Jews and converts to Judaism, we hear them declaring the wonders of God in our own tongues. Amazed and perplexed, they ask each other, "What does this mean?" Some, however, made fun of them and said, "They have had too much wine." Then Peter stood up with the 11, raised his voice and addressed the crowd. "Fellow Jews, and all of you who live in Jerusalem, let me explain this to you. Listen carefully to what I have to say. These people are not drunk, as you suppose. It's only 9 in the morning. No, this is what was spoken by the prophet Joel. In the last days, God says, I will pour out my spirits on all people. Your sons and your daughters will prophesy. Your sons, your young men will see visions, and your old men will dream dreams. Even on my servants, both men and women, I will pour out my spirits in those days, and they will prophesy. I will show wonders in the heavens above and signs on the earth below. Blood and fire, bellows of smoke. The sun will be turned to darkness and the moon to blood before coming of the great glorious day of the Lord, and everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Hear what the Spirit is saying to the church. Amen. Tau same Fakafeta'i ke pongpongini a maunga koen te ama whaanga same te taulau me vesi tolu wha ki ono me vesi wa wha ke tau Nima o vesi tau whaipe I whaunganga maheni te ama whaanga same e sihova hono kai lahi a honga I ngawe ko ke ngahi kotoa pe ia I he poto o whonua mamani I hokoloa. O paru ia ia ngahi waka, o ia ia le vaitani ko ia, aia ko ke ngauhi, ke na whakawāi. Ko ia o ke whaki kia te kinau tōlok nau tāna ki, o ke mawhola honi ma, pe au pito a ki nau a I helelei. O ke whikau atu ho lau maari e, pe au whakatupu ai atu nau tolu, pe au ke whakafo au, ai whunga o mamani. Ko a whia ia ki mamani, pe te ia. O wala ia ke ngai fo I mo unga, pe au nau kohu ai. E melia e whakaukau kia te ia, te uwhia ia sihova. Mo kātā ki tau lau whakataha, konga ki mo pesi tau Nima. Fakafeta'i kia sihova, a hau lau maari e, mo whakamalo kia sihova. Gloria ke tamai mo alo, pa mo lau maari e maani oni. Ange koe nai whai mua ke whai ni, ka te he mawai pia ngata. Amen.
Ko ipseri la maktato ke pompongini. O ku toia me ulakto ya Paula ke ko apostolo ke kakai Korinto. O ful maua e wahe te kamatala me tolo e vesi o tuke o ful matolo. Uluaki Korinto wahe tahawa ves tolu ke on tolu. Ai au pe no falea. Ko ia ko talatu ke te mo tolu. O ku itikai hataha o ku lea ia la malie o tua. E pehe e ia koe mala ia asisu. Pe a koe kai hataha tene whapehe koe eiki asisu ka ihe lau mali maanuni. Pe a koe eni o kuai ai ngahi whoaki kehe ka koe lau mali e peta. O kuai ai ngahi tauhi kehe ka koe eiki peta. Pe a kuai ai ngahi ngau kehe ka koe o tua petaha. O kuwhai ko tua pe ia kakai ko tua pe. Ka kua whoaki ai whakahao e lau male maanioni ki he tangata, taktaha ko toa pē ke whea au ngā aki. He kua whoaki ki he tokotaha i he lau malie ai lea o poto, ki he tokotaha ai lea o ilo i he lau malie ko ia. Ki he tokotaha ai tui i he lau malie ko ia. Ki he tokotaha ai whoaki o whamoui i he lau malie ko ia. Ki he tokotaha ai whai o ngahi mana, ki he tokotaha ai kikite, ki he tokotaha ai ilo ki ngahi lau malie, ki he tokotaha ai lea kehe, ki he tokotaha hono whakamatala o ngahi lea. Ka akulanga i eni ko toa pē e lau malie pē taha ko ia, o wahe takitaha ki he tangata ko toa pē ko ene whaiteriha pē. He oku hange o ku taha pē a sino, ka akulahi o ngahi kupu. Pea ka ngahi kupu ko toa pē o sino, pē taha ko ia o kulahi, ka koe sino pē taha, o ku pehe pē whoki a kalaisi. He kua tau baptaiso ko toa pē, i lau malie pē taha, ki e sino pē taha. Pē koha kakai siu, pē koha kakai sentaile. Koha pōpula, pē hatau ataina. Pē nai whakainu aki nau tau ko toa pē, ki lau malie pē taha. Whanong ke wholofola i lau malie maanioni, ki on Siasi.
the festival, Jesus stood and shouted to the crowd, "Anyone who is thirsty may come to me. Anyone who believes in me may come and drink. For the scriptures declare, rivers of living water will flow from his heart." When he said living water, he was speaking of the Spirit, who would be given to everyone believing in him. But the Spirit had not yet been given because Jesus had not yet entered his glory. These are the words of Christ. Praise Christ. Would you please be seated? We shall now prepare celebrations of the confirmations of our candidates. Of confirmation. In the order of service, there are rubrics or directions that we all stand. I ask that you remain seated. Let the candidates do the standing on all our behalf. Pray that the spirit of Pentecost will fall mightily upon them as you remain seated. Si kainga ia kalaisi, koe o tua ofa. E koe o tua une fuaki mai ai mo ui. O tau ofa ki o tua hena tomu a ofa mai ia ki a tik tau tolu. E o tau baptaiso, whahaha mai ai e o tua a ene ofa ia kalaisi. O kui ki tau tolu he o tua ki tau tali. Taraik Bishop, o ko fua ki atu, a mere na ati mo nia waka, a meria seilala fotu, Miriam, Christiana, Elizabeth, Savana Tuita, Veronica Loimata, Ana Maria, Natalia Tuita, Evelyn Fuko, Meresia Fuko, Lavinia Palu Manoa, Siasi Ana Ofa ki Alofi Fanua, Siu Itu Atonga Vi, Leilua Alfred Willis Moa, Atoni Manoa, Monica Lisbeth Miriam Dancy Finau, Solomone Wakauta Paula Junior Finau, Lihati Louis Finau, Moala Ofa ki Moana Alisala Losi, Simone Peter Christian Junior Taufa, Hoa Mofaleono Fanua, Christy Fotui Lauleo Afesio Lasike, Jane Silia Tupo Lasike, Te Vita Fatafehi Alfangatuku Junior Leveni, Valentino Sumaka Samkol, Kereni Halapi Api, Viliami Mayaliwaki Junior Halapi Api, Viliami Tuifua o Manamo Ui Langi, Lokman Alkoula Blake Tu'alau, Emma Tupo Lasike, Joycelita Paia I Funga,
a miha Florinda Kuea. Se piuta ngaluha mea halapi api. Andi Vutulongo halapi api. Hadasa whakaola he Lotu Fifita. Jasmine Elaine Uluki Vaiola. Se misi Havea Rino. Ping Kolos Ping halapi api. Emma Christian Puloka Lue. Sione Havea Rangi. Veisinia Fa Ofa Whakapalon Tenisi Aotearoa Tohi. Meleana Fifita. Sione Mesake Pita Vaiangina. Fituafe Taufa. Mateaki he Lotu Tukuafu. Joseph Mark Sailosi Tunuafe. Elenoa Vaka. Sione Mapalei Vaka. Seletute Akau Ola Mavaitangi. Kuri Hapai Tonga. Mo Empa Kaufana Tonga. Ke whapapau, ia whafo ou a e nautui. I kainga o whina. Ki nau tōlu eni ko osi a hono teu i. Ako ne kina ki nau tōlu ki e ngahi te whito i tui mo i toka te rina e siasi. Unau to lahi ke tuu e ahoni, ke whakapapau ia e nau tui ke o tua i a sisu kraisi ko hono alo. O kore, tau ki taritari mua ki paspasi. There are 49 names that have been announced. And in the program, I am to repeat announcing or reciting those 49 names. May I just shorten it by saying, dear brethren, brothers and sisters in Christ. O mau talitali le lei ki mou tolu, i o mou o mai ke e whakapapau i, to e whakafo ou a o mou tui. I o mou baptaisona e ngāhi ai ki mou tolu, ko e kau Moimoi o kalaisi, e nai whailonga e aki mautoro aki e whakailonga o e kolosi. Muhao ke whakatapui ki mautoro e Hilifaki Nima, pia mo e Lotu. E whakaivia ki mautoro ki he ngāue ma aipure anga o e otua. Ko e tau whakapapau. Whamaro ke o tuana ne fuaki mai ai mo ui. Fakafeta'i e o tua, e o fuaki mai ai o wha. Maharo beo tonu ke toi ki le olahi ang e ai. Apau koe tau i he ni, koe tau tuu ke whapapau i he ao e o tua umahu inga. Ke tau kalanga me he takere ho tau loto ke ongona e o tua. Kai ke fu ongo le lei, maharo beo koe ne kei pong pongi. Tau te kamata pepe me mua. Whamaro ke o tuana ane fuaki mai ai mo ui. Whamaro ke o tuana ane whamore more e tau wanga hala. Whamaro ke o tuana ion whatupulaki a e tau tui. Ko ki tau tolu ko toa ko baptaiso, tau whakapapau i tau situ abe mei he kovi. Lova e tau ngahi mo ui ma akalaisi. Ko i ha ho mou tui. O ko tui mo whalala ki o tuanga e tamai. Ko te buanga mo i kolonganga e mea ko toa be. Te ge o tuanga e alo, mo whamu ui ko si su klaisi. Te ge o tuanga e lau maari e maa ni oni. Kua e mo ui mo e mo oni.
Koe hoko atu ai Ouau. Ko mou tuku pāia. Koe karistiane. Ke whai ai ngā ue ai otua. Ia ke whahoko ia i ho mou mo ui. Kuna tolu baptaiso ko osi. Ui fo ke nau lotu. Mo tauhi ki he otua. Talu pia me he kamata anga. Ina rona nau tui. Nau hoko atu ai ngā ue ai kau apostolo. E ako naki. Pia moe whiohi. E paki oi mā pia moe lotu. E lava au tuku pā peheho mo ui. Ki he tō onga mo ui peheni. E lava te whai pehe. E lava ke whakamore i hataha. O hange ko ho whakamore i. E lava ke ofa ki ho kaunga api. O hange pe kokoe. Pea whekumi ki he merino mo oni. E lava pe i ho mo ui whaaho mo ho ngā we. Ke tari whe maaria ai to tongi. O Moimoi e a Kraisi. E lava te whai pehe. E kau whataha mo Siasi. E lava ke talaki a ngong lelei o tua i a Kraisi. I he lea mo e ngā ue. Kai ngā lotu. Mahu inga ke te o mauha ki taimi. Ke tau whalonglongo i he ao o e otua. Hu whekina e tau whanau mo ki nau tolu, nau tu, ke whamu oni. Ke ofa e otua pia mo whakapapau i e nau tui. Ke tau huwhia ki nau toluni ko nau tuku pā. Ke mea ngāwe aki ki nau tolu, ki ngāwe akalaisi. Ko tau tokonia u me huafa o tua ta ngata. O ne whātupe ngā he wani mo māmai. Haere mai, lau maari e maari oni. Mo nai a wani e Let us pray. E utua e whai mesi mo e alo ofa. E whanau I fu ou he vai pia mo e lau maari e ko ho mea ofa ia. Ai au I kai lava e hataha ke to'o. Awange ki ho kau se vani tini ke nau mo ui whakau tutu ai bei I misi o kalaisi. Wavon mai ki nau tolo ake ai fia I ho a fio heni mo ki mautolo. Wadupulaki ati ki nau tolo ai fua ho lau marie. Ai lau marie oi poto mo ilo. Ai lau marie oi ofa. Anga kātaki mo anga vai vai. Lau maari o e Fakanofo mo ui maa oni. Ia si su Kraisi ko mau eiki.
Whaka koe ia bōu mea mara ki ai. Ko e toko whāngo fulu mahiwa. O kunau kau mai ki he pokalama ko no Hilifaki Nima ki nau tolu. Pea o ku tai maari ai ai whanau ni e tauen nei e wha hange koe ia koe ngai whamatara na tau mawane nei Whakaivia a Moro Mary, whaka pokalama koe ni. whakaivia a Amelia, Miriam, o Veronica, o Evelyn, o Meresia. Aki ai ngai mea ofa o ho keresi. Ofa be mo tegoni ke kai ki tō be, ko ia konga ki nau tōru a karaisi. Tataki mo malu, mo tegoni ki nau tōru. Nau nofo ai be mai a Fiona o ta ingata. Amen. Holy Scriptures, read it. The power of it to lead you. The gospel of grace, give up. Hiri ko ia e Hilifaki Nima. Hono tāpua ki ki nau tolu pia fuang ki mui nau mea o wha koe ngahi Tongatapu. Ko ia koe nau futo ngahi o ku i kai ke whai whatau taha ai atongian. Ai Lau mari whanonga mai tau tau toko ono. Whakaivia a Lavinia, Siana, Siu, Leilua, Atula, ia ki Atoni. Aki ai ngai mea ofa o keresi. Ofa, te matugoni ki he kakai kutoa be, ko ia konga ki nau tōru a karaisi. Tataki pe marui mo togonia ki nau tōru, nau nofo ai be ma ai a Fiona o ta ingata. Amen. Pai ku whanonga tau tau toko ono mai e whanau. Ki he whatongia ko e Alekitikoni sope, whai whekau sione rula kepa, pe toko ni kei moiongo pisope ne mui mui wholau mai i he Alekitikoni sope. O Hilifaki Nima tau tau toko ua ai toko no ko ia nau whanonga mai ki he ki ono Hilifaki Nima po ono tāpua ki nau tolu. Lau maria mani oni, whakaivia Monika, Solomone, Rihati pe mo moala, whaivia Simone, hawa hoa mo whareono. Aki ai nahi mea ofa ho keresi. Ofa pe mo togoni e kai kutoa be, e a konga ki nau tolu a karaisi. Tataki mo malu, toni ki nau tolu, nofo ai be mai a Fiona o ta ingata. Amen. The word of God's grace. The word of God's grace. Whake pe ko ia ko e kamata e Hilifaki Nima, pia mono tāpua ki nau tolu. O ku whakakatoa ki e Ouau ni hono tofa moe nau Tongatapu. Kuna ki wau tangrere atu e pokalama ki he tonga katoa. Pio whewhetu u mō mea mai mea e tau kau whataha i here tio poe tau pēsi Facebook a.
La mare manion whakaivia Christi pe mo Jane. Evita mo Valentino. Kia Eleni pe mo Williami. Aki ai ngai mea ofa ho keresi. Ke ofa pe mo tukoni ki he kakai ki toa pe. E ko ia konga ki nau tolu a klaisi. Tak mo malu i be doni ki nau tolu. No nofo ai pe ma ai a Fiona o ta anata. Amen. Amen. Word of God's grace. Bless you. Word of God's grace. Any Bible for these two? La Maria Marioni, Whakaivia William, Latman, Tamu Emma, Tamu Joselita, Whakaivia Sepiuta, Tamu Andy. Aki ai kiresi mea ofa o kiresi. Ke ofa pe motokoni ke kakai kutoa pe, ko ia konga ki nau tolu a kalaisi. Tataki mo malu, pai tokonia ki nau tolu, lau nofo ai pe mai a Fiona o ta ngata. Amen. I he programa foki o ku mea heni pe mo e ki Frederica Fakafeta'i o la paha tuita. Ka ma e ki Siasi Mateo na Filipe pe mo e ki whahina Filipe o Whalanglangi. I he programa ko ia o e pongpongini. Hane ko ia whiawhia e kāinga Lotu. Whatataha mai e kāinga Lotu mei he All Saints of Asmurphy, Saint Barnabas, Saint Matthias, i he ni ki Saint Paul. Ko e whiawhia i he mea mai ko e ni e takalotu e Siasi, e he tae Siasi o Porinsia. Arek pisope sione ruila kepa o whahoko ai e programa makehe o e pongpongini kono Hilifaki Nima tāpo ki ai whanau pe mo ngā hi whatongia te nau tongia i he Lotu. Whaivia Tasha mo Jasmine, Senisi pe mo Ping, Emma, pe mo Sione. Aki ai ngai mea ofa o keresi, ke nau ofa pe motokoni ki he kakai kutoa pe, i ko ia konga ki nau tolu a kalaisi. Tataki malu i motokonia ki nau tolu, nau nofo ai pe mai a Fiona o ta ngata. Amen. Amen.
Lau mare maanioni fai via la visinia che Meleana, guarda la missione che Joseph come Mattia. Age ngai mea ofa ho keresi. Na ofa pe motokoni ke kakai ku to be. Ko ya konga ki na tolu a kalaisi. Taki mo malu to nia na tolu. Na no foi be mai a Fiona o tangata. Amen. Amen. Malo. God's grace. Marie Marioni, Via Marilyn, Sione, per Maselitute, Via Kuli, Ma Emba. Anche a mea ofa a hokeresi. Na ofa per motokoni che kai kuto abe, ko ya konga ki na tolu a kalaisi. Taki mo malu, toni ki na tolu, ki na no foi be mai a Fiona o tangata. Amen. Word of God's grace to bless you. The word of God's grace. Bless you. Ida Lotu. Eki ko do mo ui fai via o kauti sai pare ke omi ai mo ui ki mamani. Mo mea bilaro i tau kau whakata honu kutoa bea i honu whamanatu ai tau tui. I tau whiawhia whakata muna o tolu ko nau tupā ki tau hiki a kalaisi. Aki aon whamanatua ai tui o tau pakutai so. Ko ke tui ki he o tua ko e tamai. Ke tui ki a sisu kalaisi ko e alo o e o tua. Ke tui ki o tua ko lau maari e maani oni. Kaina o tua. Bani sini. E wange whafonu ki tau tolu e lau maari e maani oni. Ki tau mo ui aki e tau tui vea oana tau maa ve whawaiwai. Ki tau whamu oni maa kalaisi i he taimi kotokotoa be. Kore ke whakata ai whaina marien, lau hoko atu ki hono whahoko. Ko ia, ki sea te Kensingtoni fifita ke hoko e Alekitikoni e wahenga whaki soke o Tonga.
Fakafeta'i, ngahi Siasi, Siasi, Moimoi. Ko kakato hono Hilifaki Nima ko ia e tau whanau mono tanga kua ki nau tolu. Ko e whatongia make he ni hokot ke programa I he taimini ko no Fakanofo o Alekitikoni. To all our well-beloved in Christ. Mr. Kensington Fifita, greetings. We do by these presents give and grant you our license as Archdeacon of Tonga for the Diocese of Polynesia, having first made and subscribed such declaration as the Constitution and Canons of the Anglican Church in Aotearoa, New Zealand and Polynesia, in such case required. In witness whereof we have caused our episcopal seal to be hereunto affixed, dated on the 30th day of April, in the year of our Lord, 2023, in the first year of our consecration and also of our episcopate, signed and registered in the Diocesan Register and signed by the Archbishop and the 8th Bishop of Polynesia, the Most Reverend Sione Silongo Ululakepa. Ke ilo pe koe kote kulukula, koe kote ko hinga koe lau mare maano ni pe koe kote ko listonga. I he taimini kua whateunga ki ai teuteu ki he whatongia Alekitikoni I Siasi Ingilani. Kamalaki ka ni tautolu e ipseri na itohi Santa Paula. E ne rato ne fai ki he Siasi kolinto o fumau ai vahe. Ana lau ma tautolu ko ipseri o e ahoni. Ulea mai lau maare ka tik tautolu ne famu oni uiaia ngā whaki ke hekehe ka ko tua beta. Uiaia ngā tauhi ke hekehe ka ko eiki beta. Uiaia ngā hinga aue ke hekehe ka ko eiki beta pe au iai ka mo ngā hinga aue. Ko tua beta ha whai kutoa ki ai a e tautauhi. Ko iai, hange koe ko whakao ngātu e ske kailahi o e tai sisi. Ko whaho ko Kensington Fifita. Whailonga ia I ahoni. Alekitikoni, wahenga whapisope o Tonga I he Diocese of Polynesia. Mukadaki o paspas mai. Taitari e he kainga Lotu ai Alekitikoni Kensington Fifita kua Fakanofo. Olea me ki Bishop e tai sisi manau te kete. Vai da Lotu Tongatapu e Alekitikoni. E te atua kaha, tuko mai o mana ki tanga tudu me te nipuno ngā, ko a tukini e tini.
Whakakahangi e lo kuri te mei mai, tūtaina nei ki te kai. Māua mohu ki e manatu, kei cheti ai o nei a ke tonu atu. Amen. Ke tau Lotu, lau maria tua moi, haere mai a whio i ho Lotu Tonga. Whatae whainga maria ke mau whungona a hore o, lea ki ho Lotu mu mau ngahi ata mai, kua whaitua kata mai pa mai alo pia moi lau maria maani. Oni. Amen. Whatapu ki a whio a tua i hono o Tongatapu. Whatapu ki ta hene ko eik Fakafeta'i. O la baha tuita, Filipe. Whatapu ki hao tanda iki piso bebe, whatapu i nau tolu nau tuu ke whamo oni, i he nau tui, o sisu kalaisi koe aro e o tua koe hao nau eki kuhu i. Na tau kau whatahe no kātoa ngāia e nau whamo oni e sakara meniti o Hilifaki Nima. Whatapu mawahe, i e sola pia mo ulangi, tau kau whatahe e saione o tua, api ko Santa Paula i he ngawe a ngawe pongpongi. Eik whatawe, whamamori be moa, a tā mai beha ki whainga maarie ke whaiha no tāni mo whawhi loaki ai kau ngawe ai Siasi me nusila pe moe Pasifiki u tau kau whakataha i he pongpongi. It is indeed a privilege as your diocesan bishop to be here to say greetings from the Diocese of Polynesia and from our people from Fiji, from Samoa, American Samoa. Saying that I, on your behalf and on behalf of the Archdeacon, the Venerable Kensington Fifita, do welcome our Anglican Mission Board who have been with us in the past few days, to continue to pray for us, to continue talanoa to support us, not only in identifying ways in which we continue to engage in God's mission in our Sri Tikanga Church, but especially here in the Kingdom of Tonga. I would like to humbly request if you could all stand up and just face the back because they haven't really met all of you. I wonder if it's appropriate that I call upon the Reverend Michael Hartfield to introduce his team to all of you. Michael, if it's possible. Malawalele. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. My name is Michael Hartfield, and it is my privilege, and I feel very humble to stand here this morning at this special service for you all. Congratulations on your confirmation, and congratulations to my friend Archdeacon Kensington. I'd like our team please to stand, and I'll introduce them. We represent the three tikanga church, tikanga Māori, tikanga Pākehā, tikanga Polynesia. Reverend Isaac Beach, tikanga Māori. Reverend Craig Harris, tikanga Pākehā. Reverend Rosie Fife, tikanga Pākehā, but also the director of CMS. Koe, who is representing Te Pihopatanga and is assisting with Bishop Pihopata Narahu. Karen, would you like to stand?
You all know Karen Shute from Suva. She has been doing a lot of the project work for us here. The Reverend Michael Hughes, General Secretary from the Tikanga Pākehā Church. Reverend Jacynthia Murphy, kia ora. And then we have Bishop Henry Bull, who you will know from Fiji, and Bishop Naraho, who is from Tikanga Māori. So thank you on our behalf. And I send apologies from Stephen Peris and from Archdeacon Philip Richardson, who is the chair of our board. Kia ora. Thank you, Michael. You see that there is a lot to celebrate and to give thanks to God on this Pentecost Sunday. Opportunity to witness to the testimony of those who pledge their commitment to be transformed by the Spirit of Pentecost. That they continue to be disciples of Christ. Today it's an opportunity also for us to say hooray. Today is the birthday of the church. Can you turn to the person next to you and say, Happy Blessed Pentecost Day? It's not loud enough. With joy. Can we do it again in a very joyful manner? Happy Blessed Pentecost Day. The reading of today talks to us about the same kind of sounds, noise, that descend on a couple of boys, women, whom since Christ was crucified, they seem to have lost confidence in their ability to become disciples. And while they were seated, we were told, sounds like the way you exchange, they say hello to everybody, comes in the form of the Spirit of God, giving new hope, giving new life, transforming all those who lost confidence that there is a living God. In Jesus Christ, we see the human face of God. And today, we see the mighty power of that human face of God in Jesus Christ, which he promised the disciples, remain here in Jerusalem. The Spirit, the Comforter, will be back. And today, it gave birth. It's an outburst of a harvest of souls, bringing missions to the church. Aho whakoloa koe ni ka inga I he tui. Taunga mata ke he ngahi, ofa ai otua, whawhotunga mai he ngahi mea ke ke. Ka koe aho ia koe ni koe pōre pa mui mahu inga, aho I Pentekosi hifo lau maari maani o ni. Ko hono whakaivia, o whangi ho tau loto. Koe aho ane a whi si toa pe me iai, he uki ai ai, tō onga mo ui fo ou. Ko hono whakataho loto pe mo hoku loto, ke ngā au ai ai nau fo ou koe ni, ai o tua au tala noa ki ai, a luke I he ua ene ngāwe, I he tohi ngāwe e kau apostolo. Nau hinga be kore atu akuia ke hanga ke tawhaaki, whai haki I tala monu. Te taimi koe nai ulu ai koe a ho mou whepopo aki, koe tala noa ia o ahoni. He koe kakaina e puputu, una e mole ana o amana kilelei, talu bea me he pekia asi sukaraisi.
Tai iri be ai kai ke mahino le lei ai founga ki mua. Mo e hala whanonga ke nau fou ai. O tanga e nau Tongatapu ni whare. E ko speri si one, ke Tongatapu ni whare o ka apostolo. Na e awhio ai ki hona o lotonga ke te ki motolu ai merino. E a honi ea uha ere mai ai merino ia ko e iwi fo ou, ke amanaki lele anga o fo ou. Pea ke tausi i toa me ane afi, kai whakaataho tau loto, ke tupu le ki nai, ai iwi ngā ue o tua, ko hono lau maari e maa oni oni. Koe pone whokia ki a koe pa muau, tau le fito i he kuonga o kuta i ai. Mo e ngahi aho ko e ni. Ulahi e ngahi whamatala, ulahi pa mo e ngahi malanga maari e, ulahi pa mo e ngahi whakauhinga, e lama ki tau mau e tau tolo he ngahi mea au ne tufaki ai, ongo mo e whahino hino. E koe maunga tala ia, e lama peke tau fie maari ai ho tau loto. A koe pole ia, o ahoni hange koe au whai, e ki nau tolu na nau tala loto. E nau tuku pāke nau hoko koe apostolo ai o tua. Ke hoko e nau toonga mo ui, o fisiki tua o ilo, koe laumari o e pentekosi, o ui ho nau loto, e nau mo ui. Mana tuki he tala noa i he tohi whakahākia si o ne, tolo e wahe ua mo fulu e vesi. Ai amanaki mai ai o tua, ki he aho peheni. Amanaki mai ai o tua ki a whainga maarie, ke ngā oe hano lau maarie, o ne hanga o li liu ho tau loto, mana wasi i. Ke ne hanga o whangi ho tau loto, ne kai ke ai ha amanaki ki he kahau. Au ke he to kua i tohi whakahanga si o ne, wakahi o koutou he matapāo, tuki tuki. Koe tala noa to kua, koe tuki tuki a si sukalaisi, i he matapāo tau loto. E koe tutu unia te ki whai e koe te whai e au. E koe tutu unia ko whakahoko e he nau tolu, e tau kau whataha i e whamooni, e he aho koe ni e he sākana meniti o e Hilifaki Nima. E whakaataho nau loto ki hamo ui au whaou, he koe tala ofa e tua e ha ere mai. Ka i ngata bea e a whio i ho nau loto, mo e tau mo ui. Ai whakatolonga e o tua, o nofo o kei nanga bea mo koe. Toko naki bea ma au. E nā ne hanga o fuaki a ene mo ui, ke huhu i koe bea moa. Ko ngai le soni o e ahoni, ta noa e hanga i whakakaukau, ke ngahi mea lalahi e whā. O ta noa e le soni uluaki ia, e na e lau koe ma ki tau tolu. Ta noa ia ke he hohoi e lau maari e maa oni, mo ne kumi whainga maari e. Te koe whina ngalo e o tua ki tau whanau i whaou. Te koe whanau i whaou, koe ta whaki ka kato e mo ui. Ko aniafi koe historia pe ia. Koe ahoni mo halafononga ki mua, koe whainga maari e, oi mo ui whaou. Tala noa ai sa me ia o e pongpongini. Ki he ofa pe mo e nauna o e o tua, pe mo e ne whakatupu. Ko taha poke ka venga hono Nima whamamai lahi e seswa Ingilani, ko e tau tokanga e kina, ai whakatupu ai o tua. Care for God's creation. Pongponga ne avi, mo mau whainga maari e pa mo e kau fulau koen, mo kau tau eki koen, hai komisiona Australia, pe mo ni ihe tau whanau. Pa mamena whai koe o hiko veve. Hiko e me plastiki, mo e veve koe ni ihi Nuku'alofa, kolofo ou, fas mo e afi, mo, o behea kolomotua, mo me meik pe me konga kolomotua. O kua pe koe o mao e nau mea toko ni, me he ngahi whare koe, unau, o mai e mea toko ni, pe aipe osi pe koe, pe piko piko he, rie veve ki he, ngahi kapa veve lan bulu he hala, kai li atu ia ki he mata atahi o puli fokia he maka mo e fosoa. Kau tāna pe koe ki ai he koe ngahi resone aho ni, ne whamanatu mai e mea koe ni.
Ko koe whakaataholo tō ke mea ngā e koe he otua. Ko hono wau tala mai, o guiai ho whatongia to tonu, ki he o tau, a ka kaipea moi whanua, mea ofa mai he otua, pea ma au pea mua. Ko hono tolu, ko i ui au whai, e ipseri na e whai koe, e Paula ki he Siasi ko lindo. Ko tau tolu ko toa peu, o se whanau e he otua. Aki ai ngahi tare niti, poto pe mo ilo, ka koe tēne lahi tau whakapiko ahono ngā ui. Ka koe pōre ea ko whai ki he Siasi, koe kaunga ka listiane koto kotoa pe. Owa e whakawhie ma lie. Puta, he ohi pe i he aho kotoa. Mga ngahi pe au, koe pe au kura. Na mausi o mata, paha e mo ungafi. Au mau i loi koe pe ngahi mo ungafia, o ku paha e loko Tonga e whanua. O i loi koe pe ngahi tsunami ea, pune ue sia e mo uia kakai o e whanua. Ka wai malato i Siasi. Owa e ai ke tūra mea mo fua e mo ui, a ki nau toroni e unau loto laki. Ke ta laki au a honi, mau tu pāke mau tauhi ke sisu. E kona mau inga ia, oi sā kalameniti, oi Hilifaki Nima. Te kio se anu Fakanofo, ke whakailonga, uhauka Kensingtoni, koe mea ngā aue ai o tuahe, tā mai whoke, ura korindo hange koe na ulau atu. O kia e ngahi fuaki ke he gehe, ngahi taleniti ke he gehe, ngahi ilo ke he gehe. Ka koe o tua pe moe lau maari pe, taha e kutaha pe ai o tua ia. Koe ngahi maari mai moe pasipasi, wai ni hea koe pasipasi pe ia, for the sake o e pasipasi. O ku whee mau he o tua ke hoko koe a konga ai o tua, koe ti sai pare ai o tua, whakalongo ongo ke hene ta mai o ei. Ba ku whee mau ai loto ia ko ia, whai mo pāki tua ai mo ngafi, o ku ne hanga o puke ai hivi whakaaua. He koe Pentekosi ia, e ma uhala e kakai. Hane me koe tahanoa e Kosberi. Si wat, unau kona, baha unau lea pehe ai. Ainga. Koe talanoa fungani ia oi aho koen. Koe pore ia ki hotawā, moeanga i tatauhi hotawā, e maa ani oni bea mo hotau opua. Koe uia ki a te koe pia moau, ka mau ke whanongi kei henge koe talanoa na e whai, na e tohi koe he tohi whakahaki a sione. Ka kuke o ngoi e reo o tua, ai ne rea ki a te koe, i he aho e Pentekosi. Whakaawa aho loto. Mau ina i tau ilo i ko hanga e mea ofa e tua o tau mawa. Ko mea ofa ko ia. Abau he kai ke hanga o ngā we. He kai beke malawa ke kakato ai whakatupu fo o tua. He kai ke lava ke kakato ai hoi fua pa mai whinangaro o tua. Ke hoko mai koe Pentekosi ki ono Siasi. He ku kei puripe. Kei puripe. A iwi moe mārohi whakalau maari, koe mea ofa whakalau maari ko ia. Ai whita ka pau kai ke loto koe ke ngāwe whakataha pia moe kau whai whekau. O tau te whita ka pau kai ke loto koe ke ngāwe whakataha pia moe Alekitikoni fo ou. Tuku ke heang ka pau kai ke loto koe ke ngāwe whakataha moe au mo biso pe. Wak whatongia pe o kuia. Te u lotu mai pe maa. Danoa, ko koe whekau whakaosi he Kosperi, na elau mak tau tolu me, hangong lere na ito he Santa Sione, fitu oi wahe. Lau whakatoka ngā i ane, o a whio ai o tuai ko tau loto ngā. O maringa ea ke tau mao ai matasio aka moe mata whaka o tua, ke tau sio ilo ai o tuai he fofonga.
Koto kotoa be. Ai whoke taimi lahi. Kung siwatu pe awia, e tau lagi ka manaki tapuang pe manaki. E bagu, kolaka pe ke sio whakalaka ia amanaki ka sione ki moi. E taha ta anoa maarie. E taha e kau whiwhine maa oni ho tau kongani. E taha anoa ko ni koe ke Mata Teresa o Calcutta. Ta ko wha amanako pe au ke tala noa ake e ki tala noa. E taimina e whake ke te ia e pare. Whamamani lahi ki hono whakatoka ngā ia ki nau tōru nau mo ui. Ke ngā au e pe ari, oe mea u nau mau. Whaki ka kato. Koe ui abe ke hake a ki e whahinga e tangata. Na do te whitu ka ti nau tōru uti whahinga tā ia. A pēr whango tokua i he tala noa. Ke hono whai ke eke koe a Mata Teresa o Calcutta. Eke ange he whai o ngongo. Ai kautaha whai o ngongo koni e televisione BBC. Tāpo ou. Ko li aki e ho whonua. Ke li aki e ai pui tua na ke tupu hake ai. Ko whonua au tu maari e whamiri o kulelei. Ka ke hao o nofo i he whonua ko e whainga tā bebe mo e masiva. Ke hao nofo i he whonua ko e ngata bea ne whainga tā. Ka koe whahinga mea u hoko i e funga o e whonua. Ne whakawhi atu ngiai ai whakalaka. Whahinga lelei. Teke maa wai ha fia i he whahinga ngā oe o ke whai. E behe tōku ai beki mahu ai tāpo ou, Mata Teresa kan vean. Ke ilo. Padaha mea whakawawadahe mamani o kou mao. Ko taimi koe ko sio koe ki he kakai tā koto koe he hala e fua ko nau mata ufanga he Fakatapu. Ka ke ilo kau kei mo ui pe mate. Ko taimi o tā pe ko tukuloro hifo ai ke hiki ki aulunga ke wakai pe mo ui pe mate. Tafi ia hanau fofonga ai e fu. E whakakau ke ave ke hawheitu ke hape maru ki ai o kou sio hifo o ku mari hake a sisu. Mari hake ia sisu. Whaingata, we are very selective ko whea sisu ko ke sa ia ke mari mai ka koe. A koe whekau ia e Pentekosi. Koe pore ia u whaingata. Ka koe lau maari e koe oe ahoni. Ka ike aiha mea e whaingata. Malawa e tae malawa. Mawhea e mea kotoa be o kai ke tau ilo. Iai whainga maari. Omi maa ki tau tolo e tala noa e amanaki lelei. Omi ka te tau tolo e iwi. Ke tau sio ilo akalaisi. E feitu u kotoa be. E ngahi ngā au e u tau ngō u whaingata o malawa be ia. O tau amanaki ki tau whaiha whahinga ngā au e tene hanga whakaauha. Tō e ngāhi lelei te tau mau pia me he ātakai moho tau mā mani. Iai pēa e lau e ahoni he tā noa e tangata tohi sāme. Tuku moa ki he otua aiana ne whai e whakatupu. Ke omi hano lau maaria o whakafu oua e mea kotoa pē o kumate. Mo mea au poiriiri ke mo ui. Tawangi ki hoko e ahoni. E aho e ulu mai aia lau maaria maa ni oni ai otua. Fakatapu i mo tōru. E tau kalanga hono kotoa pē hange koe tala loto e kauti saipare o e aho ko ia. O ngona me he ngai turiki o e whonua. O ngona ki nau tolu nau whainga tā ia. O ngona ki nau tolu nau tūla vea ngofua. O ngona ki nau tolu o ku nau masiva. Sisu, mohono lau maari. Whakaivia mo toko nia nau tolu. E nau mau ai mo ui. He kohono whina ngā loia. E ta mau ai mo ui. Ola hi au pito. I wafa tō ta mai pa mo alo. Te mo lau maari e maani oni. Amen. Ki tau lotu hu fie sasko toa kalais.
Mo ka kai ko to be of what tau ki na ngai masiva tataha. Ki tau lotu. E hou fia ai siasi ta mai whatongia tauhi. Pāta mai mau manatua, o ta mai o i kipe mo mau whakoloa i ahtapu ko eni. O ko whaftai ai ho mau lau maari e, i wholofola mo ui, ko whai aki ho mau whakalekesi. Kawangi ke kumuni a koe toonga pō, whatontonu aki ho mau ngahi alunga, hia koe tataki ko whakahoko mak mau tolu, i halang whanonga o i mau oni. E eiki, e whanongo ke mau lotu. No lotu o hake ki e olita al ofa, e ta mai whahewa ni. Na tau hau king tu bōonu ka mai tahine kui ni. Kui na naspau. E hau eiki e sisi. Eiki whatawhehi o la paha. Tuita, Filipe, maa ono whare. Hau eike e whanua pe me whatongia tauhi. Gai whangalo i lotu pe me Hilifaki e pongpong eni. Ai pare mia o Tonga. E me whatahanga kapneti. Se ai whare ari api mona kau me mipa. Tui whamaula hiwe me kau whamau kotope. Eik tuke e pehe ai mea ofa o e lau maari e maan oni. Ke tauhia ho kakai i e lau maari e o e mo oni. Pe me hau haua. Ke whiunga pe mo tau, pa mai api ko teu, pa mai whahinga tui. E eiki, e whanongo ke mau lotu. Mau whaftai ko hea koe tari ko au, ko wheia he mau whanau i he pongpong koe. Mau whamalo ko hea koe tāpua ki whahewani, ko whakolo ake e nau mo ui. E tuke pe he, halanga whono ngā pe mohono whatongia. Te malu pe hao e la laka o ku whai i he lalo la a mā te rie ko e. Ko sihova ia o nau tauhi. Ko sihova e whakoloa e nau ngai moui. Mau hapai hake aho tamai o eiki pe mo e whatongia. Ko whai ki ai aho no ui. Ko e Alekitikoni. E mai wahenga whaka e pisako polo Tonga. A hono loto whare e pia mai kāinga. E mau loto ia o ngē koe lau maria e Pentekosi. Haere mai lau maria man on. Whase pita. E whapulupulo ta mai e kipe mai tataki. A maho kakai tui. E whiunga. Pia mai ui. Ko whai aki hono unga i e whatongia tauhi. E eiki ke whanongo ke mau loto. Ngai whawhanga mai ake e mau ngai mo ui mo toenga e whatongia. Ko whakalo ake ki mau tolu i lalo la ako eni. Pāta mai ko ho mau tāla i ko whai he wholofola. Tuke pehe e ngahi misi. Tuke pehe e ngahi visone. E whakalo ake ki mau tolu ake e ngahi lotu o e matakafo. E whai ake ho mau wha mo ui. E whakalo ake mau tolu ake ho maa. Whakoloa pe whawhon ki mau tolu ake hau merina. Whaivia pe whamalohi ake e mau tui. E whakoloa ake mau tolu a loto o ku maa. Ke pehea e tākanga taha o kā inga i e whiofo whani. E ko si hova ia ko mau o tua. Ko si hova ia ho mau pāre tua. Mau kore ko tai ngahi me ani. I huafa monu iha alo ko si sukalai si. Ka ko mau whamo ui. Amen. Mukata ka mea ki o longa ta kwa whatahe no kāto ngai e whi aho maa oni ai o tua. E te mautol mau ai pēa i melino a kalaisi. Ka e ngau tau tolu koe sino ia o kalaisi. Tau he lau mare koe ai uonga taha pēa ki noa ki ai ni melino. Would you please share Christ's peace with one another?
Kata kita to hiwa no hiwa ngo fulmato lo himi hiwa to lu ke whanau hok lau marie anga hiwa e kau angelo hok lele ya hiwa ok tala ke mo ui e mama ka u ai kau angelo hiwa ke mo tataki ai au heo e po.
Mai maf malo mo gloria mo ikuna pe mo nau. Ring mo torai ki. Iki ka ke homo loto. Don ma vivia ma fa moe ik man en de mai ma ko to ta ngata. E dai mo do be mo fe tu do be ma fafta ai. Fai ki ko Yesu su Christ ko albeta ko ma e ki. Ugua me o afio ai puanga me mo ui me ngai me le ko to be. Pe o for ta ngata na fa tu puanga me ko to be tal me ka matanga. Pe nga he ki ma to rio I misi. Ko e whakahoi fua ki o whakatupu. E daimina mau ta whoki ai me o awhio. I e hulu e mau whaianga hala. Nā ki te ui ki mau tolu ki ati koe ke whua ki mai ho aro. Ke hoko tangata. Pēne pe ki ai kolosina e whai ai whai lau lau hao hawa. Ko ui koe anga hala mamani. Pea whatau taina e ki mau tolu me hai o anga hala. Nā ke whotu ia me pekia, o nei kuna ia e mate, o ke hākea ki ia, I e kololia. Ia tēnā ngā hea ki mautolu ke kakai maani oni, I o tu mai ka ti mautolu ho maani oni mo lau maari, whakamo ui. Ko ia u mau kau whakatamo e kainga maani oni, ko nau malolo ia te ia. Whadamo e kawangelo me ngai hosi te o langi. I e kalanga whai kiki houa Tongatapu mo nau ia o pe. Mai fiona Ouau e nau mo Fakafeta'i fua pe. Ko ki moa te eki e ne pekiane tō e sisu kalaisi ai mā. Fakafeta'i atu ki ati koe mo ne pakpaki au anke ne kaua ko ngā mo ne peke. Tō o kai ko hoksino e nei ko fuaki ko hika mo tolu. Whai e ni koe whamanatu ki ate au.
E hire au mohena ne to ai pu. E hire ne fakafeta'i na ne oangi e ka ti ngau tolu mo ne pehe. Mo wino en katoa pehe ko tātai ni o Ouau. Ai a kuliringo hiku mo tolu mo tolahi wha Moimoi e ngahi anga hala. Whai e ni ko e whamanatu kia te au. E o mo wha ai nui au. Inasia ia kalaisi. Ene mamahi mo ene pekia, ene toi tuu mo ene haere hake, we mau amanak li leike ene haere mai ho nau nau. Mau kātonga e whiwhia ho mau whakahauwhi, i he maa koe ni o mo ui pe mo ipu o e whakamu ui. Hangai fufonga o ke alo ofa mai ke mau wheilau lau mo Fakafeta'i, o mau hapai atuni, ia kalaisi ko ho mau taula eik lahi. Tuko mai ho lau maari e maa mi oni. Ke hoko e mea o whaini ai maani pe mo waineni. Ko sinoia mo e taa o kalaisi. Ke mau whonuai he ke lesi mo e maa lohi o lau maari e. Whafu ouai ai mau mo ui ke ngā oe aho puli anga. Ke e mau kau whakataha mo kalaisi mo kinau tolu tutu iho ao. Whakataha i maa maini mo he wani o mahu kia te koe. E o tua ake e ngā hiwa whakahiki hiki o ta e ngata o pehe. Ko mea he whakilalo, tau tulu tui he ao o tua. Hake ai tau Lotu whakataha mo ngai whakalalo lau loto toka i tau Lotu. Tau hiwa po mo Lotu. He Lotu nai aku ne kina ki tau tolu kia i tau eiko si su kalaisi. Tau whenasa aki ai e sino kalaisi.
E ki alofa, i gai ki maunu mai ki hoto na whangani, whalala ki mau maani. Kai o alofa lahi. I gai aunga ki mau tolu ki tāna ki ngai Moimoi mea kai o lalo tau mawhanga. Ka koko e pehe ai pe ai a Fiona. E ki pe ka urunganga ki whaumau ai pe ai alofa. O ia e ka alofa, tu mai ki pehe ai mau e sino alofa sisu klaisi. Mo inu hano tātaa. O ia ki mau nufu mau ai pe te ia. Na mo ia e te ki mau tolu. Amen. Tua ko mea ofa e tua pa mai ka kai ai tua. Mono mai ma sino mo ta 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 e ko si so kala isi. E fa manat na pikia kai si ma ta to. Fa fono ai ho ta loto e te i he tui pe moi Fakafeta'i. I he taimini, hoko a te programa ki hono ma o ia o e ma, pe hono te ui e taimetaha ko e pāne, ko e whatai pe o e sino o kalaisi, ka ma a e waine, ko e whatai pe ki he tata a hotau whamooi. Pe a koe programa ko niu whai pe ia he kot whakaristiane ko toa pe, kui bea ki hona ngahi hingua keke he ko e skarameni ti ai eiki ko e oho mohe ai eiki ka ko e mahino ta tau pe utang wai wahe ai i he ngai whawaka e Lotu ai a ko e programa ia o kuloto ka whahoko i he taimini ke whakakatoa ki ai Ouau Lotu makehe o e pompokini. E koe whatongia ia le tau kau mai kei i he ahoni. E ngata pē ko e malanga le whahoko he are ki pi sope o tau inasi ai.
Kai he taimi tatau te whahau pe mo Hilifaki Nima mo no tāpo ki ikoia o mei te lahi taha ko tautupu koia o Siasi ka koe programa ko ni iloa i he Lotu katolika loma ko tari eiki ko nia ne whahoko i heni pe mo Siasi wa Ingilani ono whapapau i ai tui totonu ai ni ko ni ke ngahi ona ki mga hitoa tere ne Siasi te ne fai hono Hilifaki ni makina autoru Alekitikoni te baka e be mo ni hi to matotu ange ne nau ka mo nau tolu i he programa ko ia Hilifaki ni ma mo ta pa ki ha honi be a fa to pa ki hono Fakanofo pe ko ia mo no Hilifaki ni ma o King Sinsen fifita ki he Tonga Alekitikoni Chào tàu phe o i programa o Hawan ai ko ia ne fa ngwa tu tau i hen fa ta ha pe mo kai nga mei he ngai parokia ke he pe ko ia Nuku'alofa ni sa mataya si sa pa ne pasa mei he kai nga ko ia ka sanga to All Saints me fas ma fe tungi tau fa ta ha i hen ni i sa Paula ke whamafola ai fofua Lotu Fakafeta'i ko tau kau whatahai bea mo takimu ako ia Siasi mei he tausisi ko ia o provincia ka koe are ki pisope fai kau sione ului la kepa le ai pe kau tangata ki mua i he whatongia tatau ka koe tau mātua Tonga pe le whirike ia pisope Price ko pisope Halapua mo ngā hingoa pe koe ke lawe i he programa pe koe ni kau atu pe mo sione la kepa kau tau whiawhia i he ngāwe ke Siasi e tau mātua Tonga i he whatongia kono tataki o tai o sisi o hake ko ia ko Alekitikoni sione lui la kepa Oh
whawewhia pe whoki ai ahi me koe ni ai lea mai koe ni ai are ki pi sope sio me rulo kepa le ai pe hamono ka o Moimoi wholau tola hita ha me he kai na koia nusila te aroa pe ai pe moe taha ka whaiwhikau mei fisi koe kai ngau nau toa ngai kina ai seswa Ingilani ma kau Maori o hange be koia ne whawhiro aki ane nai he taha kau whaiwhikau papalangi kau whawhia koe whengau aki wāwhi i he tui neongo koe Siasi e whamamanahi ka koe anga koia e tau whetahui aki i he Pasifiki ai o kātou ia i he tae sisi koia o Poringesia ka koe anga ia e tau kaunga inas i he programa o e Hawaii tau ia e whamaro atu i he tau ki kau whataha i he programa koe whurau koe ni ai arek pisope nā toki ai peha to e whatoki a makehe mea mai ai ki he atwheranite o mahino pe koe ngāo e mawhatuki tuki a hono tataki koe ia o e taia sisi Ka koe fua e lau malie koe ofa moe fiafia, milino pe moe kātaki foloa, e anga vai moe anga lelei pe moe tui, e anga malu moe taekona, e wigai ha fono kene ta ofi eni. Ki tau lotu, e o tua koe mau ta mai,
Mau fia o Fakafeta'i atu ki Alekitikoni he daimina mau au he noa ai. Ai haere mai ho alo mau atu ki mau tolu ma au. Ia ne pekia mo ene toi tuu na ene whakaha iai ho ofa. Na le whakoloa ki mau tolu ake a ene kelesi. Whakaama mai ai matapā o e koloria. Ofa ke hoko e mau inasi i hono sino. Ke mau mo ui aki a iwi o i toi tuu. E mau inu me he ene ipu. Ke mau hoko ai ko e mo ui anga ke kakai kutoa be. E ki mau tolu ko mamangia i ho lau maari e. Ke mau hoko ko e mama ki mamani. E te motora e ki. Ina tua blana ke ilgo tope. Tuke mau molo to mula mare of mo tui ka tau e ko si suklaisi. Kada pa ka to maf ka tamai ba mo e alo. E mo la mare manioni. Ke a fiete tau toloni au ni pea ta e ngata. Mai Alekitikoni e wahenga Tonga. Adap ki he kolosio ke vilingi e fukai Lotu tau. Ka mo e whare hoa mo. Ko kore ke ufangat e talamalu e whonua ka mo e Lotu ka ata ke whahauka te ngai whanongononga Siasi. Ki mua ia o whewhaia ki tā noa katua. Wai ingoa whatentene e ki whatawe. Ai whamiri. Koe kai heri. Koe kai afi. O whanga whakatapu. O toki mahino ka te awe ahoni. O koe ko ki mautolu na o ki heri. Ka ki mautolu na e ui ki heri. Ka ahoni Fakafeta'i lahi. Ki he ui ko whai ke ki motua tai loani. Dawangi peke whaitona. Ka uma ai whare o hamu e ofa. Ke whapulupula ki mautolu ene keresi. Ai nonga pia moe whemaari e. Ke kei tonga pia tonga o tupu. Penga Lotu. Fakafeta'i. Kange ko rea sa me. Na ngau ye e ki o tua ke tau whiawhia. Kwa mone ngene kai. Koe ka wei ngāia. Ki hoko atu e tau whanonga. Oa te aluhata. O spe koe ni. Tau ngā tonu ki he holo. Teu he Siasi. Hai Alekitikoni. Ma ki tau tolu. Koe polokalama ki aiwhiawhi. Koe polokalama ki aiwhiawhi. Koe po Lotu i he taimi fitu. Ka hiri ia. Ma tau toki whakatutuku ai pe. Pea me at pea mo e kau polau koe ni. Ingilani Mission Board ki New Zealand. Koe ngai me ape ia. O whamalo at taitari. O swa hauka te tandai ki pisope. O fatu.
Alekitikoni ko Fakanofo Kensington Fifita. Te au whangufurumao no himi. Mo wango ia tangi, me he moanani, me he vai tawhelahi o saina mamao. Ma me he mau kupu o e sea mo hau, ke hau e mau whahinga, me hai o he. Koe kakatoia e tau programa whamafola o e pompongini mei he Lotu sa Paula ko e programa o e pompongini ko e fufua programa Lotu whatahaini pia mo e Alekitikoni Siasi o provincia ako e tau motu a Tonga ko whai whekaosione urui la kepa mei whai rotu koe a sa Paula pere whatahataha mai e ngai parokia ke he e Nuku'alofa ni sa Siasi sa pane pasa ko e kainga Lotu e kausanga to mei whasmea whitungi tau kau whataha i hono Hilifaki Nima ai whanau hakotupu e Siasi o e whapapau i o e ki tau he tui totono ki he ngahi toka terine me ngai akona ki e Siasi ai au iloa ko e tari eiki i he ngahi Siasi ke he o te whito ki he katolika loma pea whahoko e bema hono Fakanofo mono Hilifaki Nima ko ia o e Alekitikoni ko Kensington Fifita ki hono whatongia whaofisiare ki hono whatongia me whahoko pe moia i he programa o e pompongini tau ia i e amanaki nea o takilerea to e whamafola ki he toa katoa i he programa ko ia e pompongini tau kau whataha i he tau pesi ko ia i he Facebooka
Broadcom FM Broadcasting. Ka gai mo konga hono wai ai tau programa. Te ko hoko te ko ni Fakanofo ki ai ka ngaloto ia. Koe kakato I peia e tau whatongia mei heni mei he whai lotu sa Paula me loto Nuku'alofa. Kau ngāwe koe e mumpongini e tau tawha ki whaita. Tupaurea e pehe ki whiria paia ko aripate ki sina le tokoni pia mo makatohi e tau programa koe e mumpongini mei he retio. Ko mesa ke whamokioa, le sia te taratohi ko au kanoata, malo pito mo mea mai ka mo mea.